İşletçi mikrofonu. Altın kur üstü 20. Altın kur üstü 20. Altın kur üstü 20. Bakın ardısına akıla, tavuğun ardısına akıla palvanlar. Kimdin yıldızı Canat? Kim bugün şampiyonat alat? Ayda Zamat ayda. Bu ökül bala uka, yaşam. Ehtiyat bol bala, ehtiyat. Yok. Atlar жүктөлүп атат, Айбектин аттары. Карачайдан келген аргымак бүгүн жаңы чабылат экен. Азыр конёзго салып эмеге барабыз, Раменский районунун Рыбалова эле. Жеңиш экен улагына. Çıkıp könüp kal Serek, Karaçay'dan geldi de otasın. Kirevin. Şurada. Ha. Hoppa Zamat gitti. Özünün korosundan tuğulgan Goşa degen atı geledi. Aybekt'in. Talastık jigit şuna eleri. Bunu at bağıp çapkan jigit nemeden eken, leylekten. Şurada çıkau eken bu. Bunun arkını görüp çıkıp ketseydik ha? Arkasından ayvat kılın da hoş be. Şu değil mi? Katurak şu değil mi? Katurak şu değil mi korkutur? He. Korkutur. Şu da kadın he. Doğuş tavaydı he. Ketti tarttı. Gitti tarttı. Kettigen Kudayım ağ jol bersin. Atjal жеңил болsun, бүгүnkү улактар тынч жакшы өтсүн. Palvandардын баарына ийгилик каалайбыз. Өткөргөн адамдарга дагы оомат ийгилик берсин Аллахым. Бүгүн башталды улагыбыз. Эми Жеңиш экенин ул тоюна арналган улак 7 май Москва 2025 жыл. Мына тойдун балдары отурат. Ар жакта аксакалдар отурат. Бул жакта аттар такаланып атат. Но баягы эмилеген аты. Жакы 2-3 таштады го тажиктердин улагында. Куршаптык эмилеге. Мына о кеп качан. Берки турган баласы. Кече бул палваныбыз намыска жарабады. Көлдүн палваны деп тажиктин улагын койбоду да. Жакшы болду улак. Сарайда жашоо эртеле башталган. Аттарга келип атышат палвандар. Ол жақта даярдалған, тоқылып тұрады. Тоқыл елеге елерем тоқып атады. Комиссар емес бе? Ассаламу алейкум. Құрсан әке қанат, көрсіп өтіңіз бе? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Комиссар тоқылып даярдалатқан Турбаев Альберт экен аты. Жоң күнгөйдөн келген комиссар. Жок, оно эмесин деп суал окшойт жүүнү. Бүгүн ким чабат экен муну? Өткөнү Бауш палван Ростовто. Кылыч Ростовто эмнеге таштады? 50 миңге таштады, Бауш палван, а? Комиссар Альберт экен аты. Эме? Басмайды окшойт. Мен басмайды бар, бок бербейм да. Эки басмайдын да бар. Чокойлорду байлап, арткы бир буту калыптыр. Ростовтон киргенден кийин басмайдылар жол экен. Альбертке участвовать? Келген немеси тууралуу айтпайлы, бияга качан келген, каяктан келген ат.
Бұл Жоңғайдан келген. Жоңкуңгай. Кимден? Санжар деген. Бұяқта ким деген алып, ким деген чаптырып атат? Ердош Альберт деген балан чабып атат. Оқандан сұрағына. Кимдер бар екен? Бұяқта қылыч атын тоқылап тұр Темірлан. Қорс. Темірлан қандай ені? Улақ шықты, улақ даярдық жақшы? Улақ шыққанша мынау ушул жерде палвандардың аттарын бар-барын көрінген таныштырып қала. Бұл Қорс атын туралы кішіне маалымат бербейсің бе? Бұл ұшы Қырғызстаннан келген өзі түгі жаңа Тайғарадағы кемеді. Еме. Марат әкелерден шықпады өле? Жаңағы чоң қашқат $50,000 сатқан. Ростовтағы игіліктері жөнінде айтшы, кімдер шапты, қанша алды, не қылды? Ростовта ошо Марселяга 10 000 кетиштады. Ана Афаш балан 100 000 кетиштады. Абаш. Чолақтарға? Жақсы. Бүгін кім чабат әмже, өзің еле қайнайсың? Өзің еле қила қыласың бірақ. Даканса қармашын керек та? Өзім еле формаға келіп қалдым. Жоқ, сен әлі қол-пол орып кеткенде қойыр үртасың да? Сарын албайла қойдың да. Молодец сені. Бұл Қырғызстанда жүріп жақында әле келді оқшайды? Қырғызстан ошо Ростов қаласында 1 жұма бұрын келді да. Аяқта деле ошо досторың чабат да? Елдат чабатты, Құшпақ чабатты. Жақшы. Жақшы інім, игілік қалайым. Аттың сорынды болсын. Бардық палуандардығы. Олардың елері жоқ екен. Қайрадаға, Құрсандаға атыңыз қақтасың? Қайрат келді ме? Келді. Мен Алмақ қылсын Қайраттың қашқаты? Комбат. Палуанның аты. Бұл өз Құрсандаға өзіңөр қалмақ қышынан келген бе бұл? Бұны Елзап Марселдерден алған екен, бұны Тұқназар деген айыштан ату соның ұрғын аты. Ұшында Қайрат алғанда. Жақшы кен. Емелеке Құршап, кеше жақып 2-3 таштада тәжік ұлақты аттыңыз, а? Қақтан келді о шалат, аға? Жалаттан. Жалаттан келді? Жалаттан атты кен. Шерден балдар сатқаннан алып қойдым. Жақшы кен. Өзімнің аты Бойка. Бойка. Жалаттан келген бе? Өзімнің Ернес деген акамнан қап келгем. Кеше тәжік ұлақта тұстадың оқшатын мен, да? 10 000 2 ас, спартас чоң сұраған. Жақсы. Қалғандарын есі келді екен. Ат сүйіншілеріне кімден аттары, қайырдан келген аттарды таныштырып қойын десем. Көпчілік келді екен. Кейін қалған ойында Құдай бұйырса таныштырамыз. Лайктан басып сөз каналға қатталып қойыңыз. Кім туғандар, той өтті, мынай тойдан кейін улақ болды. Тойыма жаңағы тойда сөйлеп айттым ғой, улақында жетісінде улақ болады, улаққа бар деп. Ошо ата-бабамыздың традициясы бойынша қайда жүрбелік, Россияда, Вьетнамда, Америкада біз ұмытпашымыз өзінің салтымызды. Ошомай мына бүгін 7 числа болып атат, май 2025 жыл. Улаққа келіп, мына жерде қарачы тамақ аш болып атат, қой сойған, міне торпақ сойған болсын. Қонақтарды күтіп атабыз, жарымы келді, ярымы дағылады. Аш жегенден кейін алылардың қоса тойғанайын жақсы шабат да улақты. Анан улақ болады, торпақ улақ болады деп атат, тәке улақ болады деп атат, қарачы тамаша қылабыз да. Анан алыс жолдан мен бір тұрған бажам болады. Үссікөлден келіп тұр. Қырғызстанда Үссікөл деген жерден келіп бажам болады. Шындай көні қалбасы, немесін, настроениясы жақсы олсын деп атай байбичасымен келіп тұр. Қонақ. Қандайсы болады о? Жылқы болып, жалаң жылқы баққан жаштығынан бағанан. Көбінше қыс күн мындай жорға бар ғой, жорғалар қиын бағады. Жорғалар қатшат, шындай. Ташы атай шына келдік. Жақсы. Мен де айтамын, келген қонақтарға атай келіп тұр, алыс жері Қырғызстаннан келішіттір дейді. Кем күшті болса, аты күшті болса, өзі күшті болса, байген ала берсін. Ескі традиция ынтымақта болсын, бір-біріге жаман сөйлеу, жақсы тойды, жақсы өткөрсін. Жана өзі Қырғыз немеде азыр общий да, барды өз бір мұсылманбыз. Жақсы болсын, жақсы той атсын, саңа да
Рахмат, үлкен ушундай дем алып уюштурганыңа. Калганда продолжение кылабыз эми. Ашыкча Ат спорту. Жалпы бүт бар кошулчу. Ага деген. Көкбөрүдө кошулчу, жанагы гүлүк, жоргон бар ошого кошулчу. Эреңиште кошулчу. Анан бара кой. Бул ушул түрлөрү багыты өзүнчө болот деп туруп, анан бөлүнгөн. Мисалы Эреңиш федерациясы өзүнчө, Көкбөрү федерациясы өзүнчө, анан улуттук ат оюндар федерация аргымак деп коет. Ошол өзүнчө бөлүнүп кеткен. Анан кийин баягы эгерде мындай жалпы баарын бир жерге топтой турган болсоң, ошонун баарына мындай башкарып алдыга жылдырыш өтө кыйын болот. Себеби деген тиин эрежеси башка, мунуку башка. Ар кандай болот да, эми убагында биз Чуркалыкта ушунун баарын ордуна койдук. Себеби деген буга дагы Кыргыздын улуттук ат оюндарын алдыга жылдыралы, эл аралык деңгээлге чыгаралы деген баягы адамдардын арасында болгон. Эң ошонун эң кыйын адамы бул Асаке Көлбаев деген болгон. Ошол кишинин жанында жүрүп биз дагы мындай ушул багыт менен иштедик. Анан Кыргызстандын деңгээлин көтөрдүк колдон келиши. Көчмөндөр оюндарында болгон эмелердин баарында биз уттук, чынын айтканда. Анан бүгүн күнү анан сүйлөйлү. Тойдун ээлери ушул балдардын тою. Колго суу куюп кызмат кылып атат. Батаны алып атат балдар. Ya bismillah. Тойдун чемпиону. Вандам ака. Балдар дагы келет атат бул жакта. Коноктор эми жыйналып атат, чогулуп атат. Кимдер келди мында? Алдында Буркамдын ажы экен, арт жактагы ким? Мунун ичинде балдар уже келип ырастанып калды. Бир тезаганын ичинде чыгышат. Бул жакта кызмат болуп атат, аш болуп атат. Жашасын бөкөлсү. Жашасын жана Москва шаарларынын бөкөлсү деп койгон. Бул да жашасын. Кызматта жашасын бирок. Жашасын. Ооба, жашасын сыйла. Жакшы болтабы кызмат тойганда болот, жакшы үйнүм. Мына Куршаптагы эмеле экен ат. Жакшат экен бирок, жакып 2-3 ташта берди тажиктердин улагында. Коноктор келет. Молокова жамааты келет. Молокова. Жамаат камаашкенде камаачы отуруулар, биз кошот берели. Традиция боюнча улак болбосо той окшобой кылат да. Эгерде күрөш кылчу эле жабына. Ошого катышып турасыңар, эми ушундай немени улакты кызуу кылып, жакшынакай улак чаап, бириңерди уважение кылып, тутасынан ашырып, жакшынакай кылып бергиле, Сейдал Кураныч. Анан силерге да баардыгыңарга ден соолук каалайм. Ар дайым ушу биздин традиция, салтыбызды унутпай, бир эле бул жерде эмес, башка жака да барыптыр дагы мындай кылып жүргүлө. Мен да аябай ыраазы болуп атам, көп адамдар да ыраазычылык айтып атат ушундай. Биз салтыбызды эч кайерде жүрсөк да унутпайлы. Анан ушу мен силерге
баарына ден соолук каалайм. Анан ушу 4 балама, 4 небереме улак берип атабыз. Чын ден соолук, бакыт талай. Окууларына, ишлерине ийгилик. Ана эмесе о менен Аллах колдосун силерге баары ушу тойду жакшыраак мындай улак жакшыраак кылып кыздыртып бергиле балдар. О менен оңдор. Сибирден бери балбандар келип атыптыр мынакей. Бүгүн кулакка Россиянын булуң бурчунан, Кыргызстандан кыскасы улак аралашкандын баары эле келген окшойт. Шарты барынын баары. Өткөрүп аткан барекет чамана сен өткөн 2 күндөн бери бар жакын саналаштарын улаткан дуалар бар, Алла таала кабыл кылган Ушул машина Кыргызстандан 11 ат жүктөп келиптир. 11 ат. Кече бүгүн болуп. Бул канчаны билбей калдым. Ушул да Кыргызстандан келиптир. Жалпы башы 11 баш ат бүгүн кулакка Кыргызстандан. Кече бүгүн жетип келди. Өткөндө Ростовко 13 баш ат барган. Аллага шүгүр дешибиз керек да, ушунчалык мүмкүнчүлүк берип атканына. Айылдан айылга эмес, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке, канча узак аралыкка. Дагы плюс Кыргыздын өзүнүн улуттук оюну үчүн. Бүгүнкү марекенин ээси, тойдун ээси ушул Жеңиш акабыз. Жеңиш ака, тоюңуз кут болсун. Ассалому алейкум. Той марек болсун. Рахмат. Ошо көптөн бери ниет кылып, уулдарыма ул той кылып, аксакалдардан, көздөп, палвандардан пат алып берейин деп той кылдык эле. Кече мына өзүң эле катыштың тойду өткөрдүк. Бүгүн ушу улак марекесин өткөргөн турат да, палвандар келип, чай пикасын куштуруп, чай içip, мына аттарды ырастап атабыз. Куда кааласа, улагыбыз жакшы өтүп кетсин, палвандардын жабы жеңил болуп, кырсыктан алыс болуп, тынч аман өтүп кетсин. Анан ушу алыс жактан келген досторго, акаларга, өкөлөргө баардыгына чоң ыраазычылык, ушундай убактысын аябай келип марекелерге катышып берген. Анан ушул жерде самый главный кызмат кылган ушу өзүбүздүн жамаат бар 40+ деген. Ошолорго ыраазычылык, эң кызматтын күчтүүсүн зор немеде өткөрүп беришти. Ошо анан өзүмдүн үкөлөрүм, айылдык үкөлөрүм, жашасында үкөлөрүм башталгандан баштап ушу тике турушат жерде. Таңга мал келишип, акты даярдап, кегиче сону кылып, Алла ыраазы болсун бардыгыначы. Жакшы экен, тоюңуз жакшы өтсүн, улаңыз жакшы өтсүн. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Палван ака, ассалому алейкум. Куршаптын палваны, Жалпак таш. Бул жакта ызычуу, тапыр-тупур, улакка даярдык. Экинчи сарай бул. Бул жерде дагы аттар толо экен. Альберт ака, канча комната ушу, канча ат турат ушул сарайда? 30 ат болуш керек. Наркы мындан кичинерээк экен, Ооба. Жерде 36 ал 30 ушундай да. Сыртта бар 20 аттык найс. Ушул жерде эле бир 100 ат бар экен да. Кече дагы бүгүн дагы 13 ат Кыргызстандан келди деп атат да. Жамааттар келди, 13 ат келди. Подольский жамаатта бар 15 ат, Армения бар 15 ат. Жалпы бир 150 ат болот окшойт. Тажик туугандар келсе 180-200 барат да. Чоң улак болот экен анда. Бүгүн Жеңиш аканын улагында сорунчу бийсиз экенсиз. Бүгүнкү улактын тартип эрежеси, сорундары тууралуу. Эми сорундар ушу 5000ден баштап алтын кур, кошумча пул мунадери бар. 5-6 сорун такым улак болот, калганы тарта улак. Москвада таза эле улак болот. Жетер жок. Düşmөй деген жок, коюп бермей жок. Демек, калбамын деген чаап алат таза. Жанакы торпо улакты таштаган, текенин таштаган жанакы чабандездерге, балбандарга эки бирдей шарт жаратып атыпсыңар да. Бул Москва жеринде. Буга чейин кызыгыраак болсун, тишине таплакай менен болсун дейт. Торпокту палвандар эми жанагы эрежеси айтпаса деле бул жака белгилүү болсо керек эми. Баары билет, Баары жок билет. Тартип темир экен. Сыртта калып кеткиси келбейт палвандардан. Жакшы экен. Ийгилик. Кудай күч кубат берсин.
ийгилик билектеринен күч кетпесин, аттарыбыз үзүлбөсүн, чекеси сезилбей, жакшы улак чаап, жакшы ойноп жүрүп кетсин. Жакшы экен, анан дагы бир суроо. Комиссарды бүгүн ким чыгат? Өзүңүз минип кызматтасызбы? Кызматтан эмин? Мен билбейм. Сурагандар болсо бербей коя албайбыз. Жакшы экен. Көңүл бош. Жакшы экен. Балдар келсе беребиз. Ийгилик, жакшы экен аке. Жыргал аке кандайсыз? Кашкат даярбы? Зор да. Той жакшы өттү эң башкысы. Той зор. Сонун өттү. Жакшы экен. Бүгүн өзүңүз эфирде кудай калса Кашкат менен. Плюстун жамааттакы жеңиш себепкер болуп кулак болот. Алар разы ушул жерди чакырып, кичине баталайын деп ниет кылып койгон экен. Ошо жаман балонда ойноп берип акчаны жеңил болсун. Жакшы ойноп чыгып кетти. Жакшы экен. Рахмат ушул жак ушактан келип. Рахмат аке. Видео тартып, мага разы болсун. Рахмат, кудай каласа. Ажеке азыр бир минут. Буякта пуляны раштап атат Алёшкин палван. Ассаламу алейкум. Даярдык жакшы аке? Сонуңа даярдык. Жакшы экен. Атты кимдер бүгүн? Атты. Өзүм менен го. Сурагандар кандай болду? Жакшы. Намыска жарай берсин. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшысың, денсаң жакшыбы? Решайся по доставке, и все. Чыңыз аке. Кандай? Ринат. Салам айтып койсун. Болду досум. КамАЗдын тагынан шамал өтөсүн, э? Болду, Алла. Газ бере берсин. Ажаке, Сунчалык болгон баласы. Умра зыярат кабыл болсун аке. Биринчиден. Жакшы барып келдиңизби? Жакшы. Жакшы. Алла шүкүр. Замзам суу. Кана бисмилла деп туруп корума. Анан замзам. Мынакей, корума бисмилла. Жакшы, өзүңүз жакшы алып келдиңизби? Зияратыңыз кабыл болсун. Жакшы экен, мына жакында барып келдиңиз да? Ооба. Өткөн кулактарда жок элеңиз, да? Жок, анда ушакта сапарда элек. Бүгүн биринчи улакта. Биринчи улак. Апам алып барып. Жакшы. Зияратыңыз кабыл болсун. Карим досум, өз колум менен. Рахмат. Алла разы болсун. Биз да ажыга барайлы. Карабулак. Саламат, денсаң жакшы? Патыр бутур. Комсомол жамаат. Ассаламу. Жакшысың, тынсыңбы? Бакыт балбан. Кандай? Денсаң жакшыбы? Азык аканын баласыбы? Сузак. Кызылжар беле? Жайлоо эмес быйыл бияк экен деп кам, палбан кандай Бакыт? Денсаң жакшыбы? Иним. Бүгүн кайсы атын ал? Жаңы келдиби? Сен өзүң кайсын чабасың? Сен элдер кызыгып атат да, бул машыга чарчабайт экен дейт го. Тренировка барбы? Нарактан Кудай берген туасак күч, Азаматтын мейгилиги. Палбан сенде болуш керек. Молодец. Кайрагачка салам деп койсун байлың, Кайрагачка салам алейкум. Жакшы. Мыналардын эси жок экен. Улак башталса шашылыш тартып коеюн. Палбан, эмне жууп атасың атты? Анда жоорун жууп тур. Доброго, Ассаламу алейкум. Тууган. Бапештерден экен, Бапешпи? Өзбекистанбы? Кай жеринен? Бухара. Бухара. Кимин БТРден болайын? Кана БТР? Үрчү? БТР кимики? Кимин? Чемпион. Чемпион ба, күлүк. БТР кайсы БТР кимики? БТР ушу сарайдын аты? Сарайдын аты? Сергейдин аты. Бул командалык оюнга? 5-5. Жакшы экен. Казакстандан болгон чемпиондан кийин шерек келди бу. Сен таптайт экенсиң да? Жакшы экен. Керим ажы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Даярдык жакшыбы? Жакшы даярдык. Балдар келди, өткөндө эки балаңыз дап келип миндирип аттыңыз эле? Жок, бүгүн
баягы дем алыш күндөрү келет да, базар күндөрү жана бүгүн окуулар болуп калып. Кызыгуу барбы балдарда? Балдарда Минем дейби, чабам дейби. Өткөндө бирден астып чабып, кызып, Балдыра. Банда келечек бар Кудай каласа. Улук ака, баягы алдырып койгон улак эсеп болду, эмне болду? Сизден түштү, алдан түштү? Эсеп болбой калды. Бу тажиктердин эрежеси ошондойбу? Тажиктер жер түгүнөн алып келсең деле поляга киргенден кийин таштап атканда эти алып таштап койгон мусалар правильно ошондой экен. Анда сиз таштаганда кармоонун колунан түштү. Ага зор экен да? Мейнетти 1 саат сиз кылдыңыз. Анын колунан тийип түштү, алгы эсеп. Эрежеси кызык экен. Балбан кел. Аркадан өтүп кетейин деп калдым эле, болбогу. Подольский жамааты. Ассалам алейкум, байкесиңизби? Ден соосуз, Мына Дүйшөнүн сарайындагы терек деп неменин сарайындагы алектин, көрсөттү эле. Ошолот. Шу сиз ким, Зайра ака келди же сизге? Мага келди. Канча эмесин атын эмне деп которуп коюм дедиңиз? Lexus 700. Терек деген кайман аты менен Ростовту көрдүк эле. Бул эмне экен породасы, братым? Орлов менен Орлаш. Бой 70 барбы? 73 деп. Шону айтам да, мондай келсең, бир топ нарды. Мен экасы, Кудай каласа. Кыргызстанга барып кайнайт, Кудай каласа. Кыргызстанга жибересизби? Айгыр салып улакка чабып, жакшы экен. Насип болсун, буйрсун. Алмаз сага барат болсун жакында. Күздө Кудай калса көрөт экенбиз анда улактардан, күзгү улактан. Жакшы чуркасын аттыңыз аке. Жакшы кылыпсыз. Аттар даярдалып баштады уже. Нурболот балбан, ассаламу алейкум, жакшысыңбы? Москвага ымдай келсең, машиналар көрдүң. Анча-мынча эмелер. Орустар менен машинаны кыргыздар менен жүрөт. Жана Москванын блогерлерине былтыр келгенде да айттым эле. Кыргыздар жакшы жагынан айта албайсыңар силер, качан болсо эле ушу эмеде ичип калган, бузулуп кеткен, андай мындай болуп кеткен деп эле жанагындайлар чыгарасыңар кыргыздар жаман жагынан. Азыр жерге келсең, токтонасың да кыргыздардын жашоосуна. Ал бул бир чети машиналар, орустар анча-мынча менен машиналар менен жүрөт кыргыздар. Мына жактан намаз окушуп атат. Алла Таалам берген чоң бир нематы да кыргыздарга. Ушуга шүгүр этиш керек. Анан дагы жакшы жагын айтыш керек кыргыздардын. Туугандар дагы чай ичип атышат бул жерде. Amin şükürleyken ulaktar Esalaman etvarsın Kerim aka. Şu kegen palvandar Jıgı Ulas'tan Esalaman üylerine jetişvarsın. Sizem kepsize Kerim aka Esalaman Kırgızistan'ımızga jetişvarsın. Büyük akükelerimizge çok salam aytın. Amin. İnsan üzülüp atat kelip, hazır yem dagı. Bundan buyaka dagı көп адам келет. Saat 12 болуп калды да. Булар экөө кыргызча түшүнөт экен, бирок сүйлөй албайт экен. Наркын Нурбек аканын баласы кыргызчанын энесин окутат экен. Кыргызча билесиң деп сурап алыптым андан. Молодец. Патриот болуш керек, кыргыз тилин унутпаш керек. Тура Рахман. Правильно, да? Кайрат чабып аткан курсант экен аты. Ассаламу алейкум. Ийгилик ака. Жакшы чабып келе. Ажы. Атчал жеңил болсун, жакшы чапкыла. Кудай кааласа чоң улак бүгүн. Бунун палбаны келе айтабы Курсан ака Кайрат? Жакшы. Жакшы. Мына экөөнү кетип атчын кара. Бияктагы улакчылар. Рыспек кандай? Неме Кошой палбан? Кандай Рустам палбан? Кошой палбан жок, бүгүн кыйналбайсыңбы? Sen turasыңбы? Biz поддержка. Экөөң биригип каттып алып аттыңар эле бирок. Бүгүн аракет кылам. Кошойдун жоктугун билгизбе? Рыспек кандай? Жакшы ойын. Ратбек келди. Мына Бозаттагы Жалал Абад Таранбазардын колунун аты. Бүгүн аты намыска жарасын. Кече өзү тойдо намыс чемпион болгон ээси.
Soru neme keçkinku sıylыктар кылык болсун. Бүгүн атыңыз байгелүү болсун эми. Таран базардын атын чыгаргыла экөөң бириге. Таран базардын кулундары. Полис жамааты. 40 полис жамааты. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a çeksiz vaktiler olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bugün kız deniz toygulasında ne? Bizim şundan 40 polis cam. Bugün sen koluna kol, bütüne but bolup demeyin qarab, kulağını görgöndө yaxşı hareketimizni kılatabız. Bödek uçtan sırtqarı atlar bugün palvandar çekesi sıyrılbay, yaxşı kulağın içine. Oşoga mına jamaаттын атынан sorunumuz бар кишилер. Şunu önerip çay berip olsun ha. 36 ming sorunu var. 10 ming olsun. Olacak. Ya kısa süreçlerde kilo mu böyle? Assalamu alaikum. Cemaat, 40 plus cemaati, yorolar, akalar. Nereyiz şu bugün Cengiz Dostluğun toy жаңыл өтүлүн улап турат. Құдай тағала шуларын тынч аман өткөнгө насип етсин. Жеңиш үйүнөн Алла Таала бактылык берсин. Дайыма ушундай жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрөлөр. Жамаатыбызга да тынччылык, аманчылык, дайыма ушундай жакшы күндөргө биринтиктүү болобуз. Ragim var, Timur. Sen daha bir söz yok mu? Sen daha asıl. Kerim Hacı kadar. Atmasır göre tam. Erkin öyle filan. Erkin. Amin cedir içirgen hava kulağı 8 maktır olsun. Genç dostum. Geçe 5'te toyda közlük bugün o vakit desene mantığın şartları olaylı. Hava kulağı sonra 2 düğüne baktılık versin. Hayırlı akıllarınız deririz. Genç amançılıkta olsun. Şu 40 plus cemaatine antımaklığa bereket. Allah bereketsin versin. Şehitler bugün kulaklık tinç etsen aman jakşılık söz olaylı. Sudyalarda da aytып koyma. Kim sudyalar? Islam menен. Almaz. Söylep koyamı? Almaz. Bereket bödöktардан алыс кылсын. О Аллахым өзүңө жалынабыз, өзүңдөн жардам сурайбыз. Өзүңдүн ак жолуңдан адашпоону каалайбыз. Сага ишенебиз, алдыңда тооба кылабыз. Бүт жакшылыктар сенден келгенине сага мактоо даңазаларды айтабыз. Саңа шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Эч бир жакшылыгыңды танбайбыз. Сенин жакшылыктарыңды танып, сага каршы болгондорду таштап кол үзөбүз. О Аллахым, биз бир өзүң үчүн намаз окуп, өзүңө сажда кылабыз, өзүңө жакындатар нерселерге гана ынтылабыз. Мээримиңден үмүттүүбүз, азабыңдан коркуп турабыз. Сенин азабың ыймансыздарга берилери шексиз. О жараткан Аллахым, ушу жамаатыбыз менен ушу Жеңиш Досуздун тоюн берекелүү кылып, ар кандай балекеттерден алыс кылып, Аллахым ушу ыймандуу болуп жүрүүнү Аллахым өзүң бизге насип кыл. Амин. Amin. Elhamdülillah Allah Teala çeksiz maqtalar olsun. Peygamberimize salam salavatlar aytılsın. Elhamdülillah Allah Teala köp şükür kılaylı. Şunda barızdı toqtuq şunda kılıp koydu. Bugün Cengiz tuğanımızga Allah razı olsun. Barızdı suyundu şunda ulağat koyayım. Dualayın dep turat. Bardıq palvandардың duası hizmeti kabul olsun. Ulağı жақсы өтсün. Hiçbir palvanın peşine sıyrılmasın. Hiçbir atı üzülmesin. Barısında şirinlikler olsun. Süler olsun ha. Amin. Elhamdülillah. Yıkılı hoş kalmak için. Sudyalarına kim geç geldi? Alberto ben İslam'da sudya şeylerdi kudurmuş. Assalamu alaikum. Salamatlar. Bugün Cengiz Kalvan'ın uzağı olata tutmaya toy oldu. Akıllıklar devlatından fazla şu atıyor Cengiz olsun. Ne değil? Oyun çağ, oyun kurup şarkı kurup. Amin. Sorunlardı İslam айтып кыйкырып, тарбияны карайтып, ушу айткандай болот. Мен артынан коштоп, экөөлөп саябыз. Болушунда таза алып барганды. Мен банкирмин. Ооба. Мен айтканымдай болот. Бер дегенде берем, жокна жок. Bir adam emas керек да, bir adamın aytқан кылыш керек. Ан эки адам эме болса, эме алып кетет. Bir adam сүйлөш керек, ошону болуш керек. İslam esepdedi, boldu. İslam ayтканга бересине, İslam айтпаган. Sen İslamla эмес аралашпайсың. Сага İslam аралашпайт. Елдер дуаңы бол баштадык анда. Амин Аллахка. Şu içirген, жедирген. Аллага чексиз мактоолор болсун. Деңиз, майыл досума, тынч бол. Десок, айым ушундай. Жакшы саналаштарың менен, өттүгандарың менен, астана менен тынч бол. Şu ulan tınç ötmesine, aşınama. Onu bak.
Құда қаласа атчал жеңіл болсын, жақсылық болсын. Бүгінгі мына жоролордун берген сорындары мен ақпата қалау тілектері менен бүгінгі ұлақ башталды құда қаласа. Эми бұл жағыны атчалы жеңіл болып жақсы ойын болсын. Тәжік бола мынау. Келіңіздер, ассалаумалейкум, урматтуу улакчылар. Алыста жүргөн мекендештер, кыргыз бир туугандар, боордоштор. Бүгүн ошол чет жерде жүрүп, өзүнүн улдарына той берип, үйүнө той берип, чоң улуттук оюнубузду өткөрүп аткан Жеңишбек акабыздын улагына кош келипсиздер. Бул улакты ачып берүүнү Жеңишбек акабыздын атасы Анарбаева келиңиз ага, сизге сөз берет экенбиз. Келгиле, аксырал баштады. Қана улакчы палвандар биздин тоюбузга күбө болуп келгендер. Молодцы балдар. Мына силерге чоң рахмат. Ушундай биздин кыргыздын салтыбызды унутпай айтканыбызга келдиңер. Эми турасыздар, мына биз палван, атыбыз палван, өзүбүз палван деп. Эми мен силерге эмне каалайм? Ким күчтүү болсо, ким аты күчтүү болсо, жеңе берсин. Анан эмне каалайбыз? Şu ulakты мен баламдын уулу 4 небереме айнактын атабыз. Şunu жакшылап сіздерден сурайм, жакшылап кыргыздын салты боюнча правиласы менен жакшылап чапкылап алган. Анан балдар ташы небелери менен теңкесе. Анан өзүчө болбогула, бири-бирине ашыгыла, урматта бири-бирине. Эми эмне дейбиз? Şu Andan keyin alırız. Bizde jana güreş ayşeler ulumar üstün kuş atasının nemesi savaştı. Bir parayla verilip Şakşaka yüzüne Toyumuz жақсы өтсін, ұлағы жақсы. Аллаху акбар. Tamam oğlan biz. Келіңіз ағыртым. Кейінгі сөз кезегі Үсік көлінен келген ағамыз Болотова, келіңіз. Kanamese, hurmatlı jigitler, men birinciden uşu Moskvaga kelip alıp, ушундай улак өткөзүп атканыңарга абдан ыраазымын. Себеби ушул улуттук спортту Кыргызстанга баарыбыз топтоп, андан кийин федерацияларга бөлгөн адамдардын бирөөсү менмин. Мен өзүм Кыргыз Республикасынын улуттук ат оюндар боюнча эмгек сиңирген машыктыруучумун. 15 жылдай Аргымак федерациясын башкардык. Андан кийин эки дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда мен башка калыс болдум. Мен сыймыктанам. Эми бүгүн ушакка келип алып бир гана күйөрмандар жалаң эле кыргыз анан мусулмандар экен. Муну дагы орус реклама эмелик болуп калган го. Себеби дегенде муну көргөн адамдар бизге кыргыздарга башка ушул көкпөрүн ойногондорго башка мамиле кылат. Başka göz karış менен карайт, булар мындай турбайбы деп. Ошондуктан баарыңар тең соолуктогула. Биринчиден мына могу тойду уюштуруп аткан менин кайным Жеңишке узун өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Ар дайым сени сыйлаган адамдардын саны көбөйсүн, сени урматтагандардын саны көбөйсүн. Sen болсо ушундай жакшынакай оюндарды ар дайым өткөзүп келмин. Себеби деген бул жаштарга үлгү болчу оюн, кыргыздын нукура оюну. Мына 91-жылы биз топто ушуну жана өзүңөр билесиңер, Камчы Көлбаев деген атасы Асаке Көлбаев деген болгон. Ошо киши уюштуруп болгон улуттук спортту топтоп, анан 96-жылы бөлүнө баштаган. Мына 96-жылы Көкбөрү федерациясы кеткен, эреңиш, күрөш, анан кийин Аргымак Gülüktör Jorgo Federasiyası деп кеткен. Силерге чынден соолук каалайм. Күчтүңөр алгыла сөзсүз. Жанагы ар кандай травмалар болбосун. Эми мен Жеңишке кыргыздын салтын эмет бир чепкен калпак кийгизип койсом деген. Бакай калпак. Карганда ошондой Bakayın orunda olup jeke düştük demez. Hem göldü koşağı koşkun kaylarında.
Эми урматтуу туугандар, баарыңарга сыйылмак каалайм. Кыргызда бекеринен айтылганда жаман элди бөлгөндө, сыйлашалы түйүүдө не кереги деп өлгөн деди. Биз деген дагы эле каныбызда бар. Кээбирен мен ушул ичип алам. Ошолда түштүккө барсаң, бул кайдансың дейт, көлдөмдү баягы неме турбайсың дейт. Кой деп анан мен деген тамашага айланды. Башкача сүйлөп коймак болсун балдар. Ошо силерди көргөн балдарыңар таза, силердей болгон балбан, кыргыздын намысын көтөргөн, жакшынакай уул кыздарды өстүргүлө. Дел сол болгула. Келди, оюн жакшы өтсүн. Амин. Амин Аллах. Жамаат бүгүн мына жеңиш досубуздун улагы болуп атат, балдарына арналган. Тынч аман ынтымакта жакшы ойноп кеткениңерди каалайбыз баарыбыз, Анан оюндун шартын кичине болсо да түшүндүрө кетсем. Маарабыз сиздерде болот. Мына жерде мына 4 бурчтуктун ичинде. Анан ашыра турган 10дон ашык адамдар бар экен. Ошол оно даракты айланып келип ушунун ичине кирсе эсеп кылабыз. Любой жагынан кирсе, 4 жагынан тең кирсе эсеп. Кирсин ичинде болсо эсеп кылабыз. Бул торпоктуку. Анан клаш болуп ушул жерде эме. Жалгыз келип ушул жерге таштагандык эсеп кылабызбы текеники. Ошондо анда өкө келип калгандарды кандай кылабыз? Чыгып кирмей сайын эсеп эмес. Тура түшүндүк да баарыбызды. Тура элебиз. Өткөндө тең торпокто дагы, текеде дагы жетелемей жок. Жетелегенди көрсөк, оюн эм кандай сорун жок болуп калат. Тура түшүнөсүңөр буну. Жетелемей жок. Топтун ичинде айланып дәлсе. Алып келип ушун ичине ташталат, маара ушул жерде болот. Таштабайлы ушун ичине кир, сен эсептең. Жок, мынандай. Адам ашыдың ба, адам айланып алып келип туруп ушун ичине ташташ керек. Маара ушул жерде. Жок. Андай эмес. Поближе. Assalamu alaikum, hurmatli ulaq suyucular, sport suyucular, xush kelipsizlar. Jengish to'g'ridan bir jolu uşul ulag'ing yaxshi o'tsin. Shu baldarning aql esti, iymonni yetibqa xizmat qilgan aql esti atene ul qizlardan bo'lsin. Ne niyat qilayotgan niyetiga жеткенин ушул Аллахың жакшы өтсүн, ат жери жалы жеңил болсун. Шердегилер көйдө кырсыксыз жакшы ойноп кетишке Аллах насип кылсын. Жакшы сөз жаман сактасын. Аллах дайым өтсүн. Тынч болсун. Assalamu alaikum. Palvonlar, xush kelibsizlar. Shu bugungi Alamon uloqqa baldarima palvonlar. O'sha bugungi uloqning uloq o'yini açılışı deb jarayalabız endi. O'sha tinch amon bo'ldi qistig'i yo'q, yaxshi javob beringlar. Torpok birincisine torpok taşılabı. Birincisine torpok Kırgızdın Nezzet'ten etken saltı boyunca жерinin жалына улак ашырылып башталат. Басыр өрге жигиттер барыңарды Алла Таалам колдосун. Жамандык кырсык болбосун. Барыңардын акчал жеңил болуп, ийгиликтерди багындырып кеткиле. Torpok birincisine torpok taşılabı. Birincisine torpok Kırgızdın Nezzet'ten etken saltı boyunca жерinin жалына улак ашырылып башталат. Басыр өрге жигиттер барыңарды Алла Таалам колдосун.
Жамандыk кырсык болбосун. Баарыңардын акчалуу жеңил болуп, ийгиликтерди багындырып кеткиле. Бисмилlah деп башталды улак. Мынакей жээндин жалында кетти. Aylandırıp kayradan mara kalp gelip mıkı tuş taşerge. Aylanıp alıp gelgedin 10.000 so'm. Aylanıp maraga jetip gelişi 10.000. Çüdegile jigitler. Jo palvan tezroq chetga chiqib oling'iz. Otlaringizlar o'yga qarabay. Chekiga chiqib oling'iz. Çıkıp götürülüp gelişi 10.000 so'm. Ağa jolgu turdu mu? Götürülüp atat. Götürülüp kaldı. Torpaq 60 kilo payı teşilgen. Çıktı. Jügödü çok ketdi. Kayrat hareket kılgan eken. Kayradan hareket kıl jügödü salıp. Çebeşi 10.000 so'm. Maraga jetişi 10.000. Abroy kimdi aylandırıp aldırgan adat? Rısbek be, Ratbek be. Kötörülüp kaldı torpaq. Tartıver beken bol. Çıkıp gelişi. Maraga jetişi 10.000 so'm. Yok, torpaq yerde gayra. Enkey Nur Sultan, Tayburul bilen Nur Sultan enkey oda hareket kılıp. Enkey Nur Sultan beke bol. Torpaq orrağa gelsen. Kötörgün geçerden bergile jigitler. Torpaq biraz orrağa geldi hazırınca. Öngaysiz yaratıp atat. Çıkıp gitti. Almaz ağacı mı? Kimde gitti bu? Almaz ağacı kalmak için. Aylanıp geresini almaz. Çin temir. İki bir tuğan bir de hareket kılgan eken Karaçı. İgili gece etip. Biri kol kuvvetlaşıp gele çıkanın kara. Aydayver palvan. Mağaranı gözlü aydayver. Birincisi jetkilip alışım 10.000 so'm. 10.000 so'm. Bir kirip gel gayra. Yesep. Yemi gel o aşırı ben acığa. Elbette ketartınız. Burhan Hacı ağızın, Palvan ağızın jalını açtı. Hava aylantıp gelip, jakınlara kataşta bersin deyip görücüler. Presepke jakın jerge deyip görücüler. Elbette hayırge. Hayra, o yerge alıp gelip taşlap bersin. Albert'e kelip koyunuz. Birinci sorunun algan palvanın soyunun verip koyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cengişeke, şu ullarınızdan hurmatın görüp, ardayım, tırçılıkta жүрөгі. En solunuz, çın bolsun, ömrünüz olmasın. Eki dünya maktub olun. 5.000 litre paylan kelgen. Aylanıp gelişi 5.000 so'm. Aylanıp gelişi Hacı at kimiga? Erkin'in atı. Al bugünkü. Kulbaylı'dan Erkin'in atı. Kulbaylı'dan Erkin'in atı menen İgilge jetken, Kalma Kırçın'dan kelgen Almas Palvan bugün Moskva жерinde ötüp atkan çoğ dengeldegi çoğ ulaqtın birinci sorundan algan Kalma Kırçın'dan kelgen Almas Palvan mingen atı Kulbaylı'dagı Erkin Mirza'nın atı menen. Amin Allah'a ekber. Hacıma vatanımız sağ olsun, sorunumuz kutlu olsun.
Ажуаздагы мына Кыргызстандын кайсыл аймагында болбосун Россияга келип атойын өтүп атчалына улак артып, ошол карыган чагында дагы Кыргыздын ат оюндарына үзбөй калтырбай ойноп келаткан, таңа салып келаткан Калмак Кырчындык балбан абабыз. Сорунуңуз кут болсун, батаңыз кабыл болсун. Кызып атат ошер. Спартактын ээси башка ат менен алганбы? Талгат башка ат экен, аны Жолборс келген окшойт. Новосибирск, Иркутскү каяктан эле? О! Кычкач салды да там. Aldı kıçkaç, saldı kıçkaç. Aylantip gelip 5000 alasın. Rostov'da çempiyon bolgan Kalmak Kırçı'nın palvanı. İkinci sorunda alıp ketdi Fet çaması. Aylantırıp alıp gelsin, mağaraga jetsin. 5000 so'm sorunu. Darakta aylan darakta. Darakta aylan gazdan beri. Koy verem atlı koy verem. Körücü için çabuk koy. Koy verem. Boluşunca. Kıyarmanlar için oyun görsün polvanı. Kirip durup Kamaz'a gelesin. Aşır Ağız uçundaki alavuğa geldiniz mi? Boşal bozatka canına kıçkaç. Uçkuna gel bir uçuk gelin. Ya gitti seyirden. Ушундай торпокту көтөрүп салып алган балдарга рахмат эледеш керек. Жигиттер, азаматтар. Учкуна кел бир уçuk келет. 5000 so'm азыркы сооруну. Келиnim. Mına mikrofon men emet. Assalamualaikum. Cengiz aka şu жақсы ниет улактырып атасыз şu. Не тілесеңіз тілектеріңіз кетесіңіз şu. Әрдайым şu жақсылықтарда жүріңіз aka. Бала чағаңыз менен тынч болуңуз, үй бүлөңүз менен. Şu келген балуандарым şu аман есен чыгып кетсин. Sorunu 5000 so'm. Bugünkü Cengiz agabızdan bergen Alaman ulagının ekinci sorunun taza algan, taza jalına salgan, Kalmak Kırçı'ndan kelgen kıçkaç balvan. Mingen atı, özünün agası Marsel'din kaşka atı menen azırkı igilge jetti. Kutuktay üzünüm. Alıstan tut. Kutun kayıp tuttu. Baraydı. 5'inden kemmesi de kahraman 5'in Hareket kılga jigitler. Sorun köp, buna sakılsaňar dagı jetet barıňarga. Öçürüt menen alsaňar dagı jetet. Elli Pilus'tan Emil Hacı dayar bolun, sizge şatken. 50 Pilus Emil Hacı. Kamazın janına gelip dayar bolun. Sorunçularda biylerge uçağı jigitler. Bu Moskvanın jigitlerine rahmat edeş gerek. Bizden bu atadan kalgan at oyunlarını жаңыртып, küçötüp, жаңазалап, kança rasgot ketse da karabay, kıyınçılık tüyüşügünü şıdap, anaşıl Moskva жерinde atkarmap, tartipti saktap, жақшы oyun göstertip at oyunlardı önüktürüp atkanına tazim etiş gerek. Kırgızstanda kulakçılar usul jigitlerden ülgü alış gerek, taza çalış boyunca, tartip boyunca. Avaylagıla jigitler, avaylagıla. Karakul menen Gamsomolдун jigiti. Koşoy jok ele kaynap atat turistam. Özü jaray turbay bu bala. Şuda hareket kıl.
Aylanıp kaldı. Kılıç enkeydin mi? Kançara. Aldınız. Eldiyerek hareket kılın. Kançara. Bakıt Polvan. Torpakın üstündesin enkey. Spartak menen yol var. Eldiyar mı? Kim? Götürülüp kaldı. Bekembol götürülüp kaldı. Cardan beri koy götürülüp kaldı. Üstünden kol salıp koy yol var. Osi mi? Semetey mi? Osi! Malades! Haydi aylantırıp gel Osi! Emil Hoş Kamaz'la gelin. Osi. Azaka mınerge bir taşlar verirse. Sıralar boyunca oldu. Osi taşta alıp gel aşırasın. Emil acıma Osi. Acaka usul mınya kalk gel taşlar acaka. Şuna taşlar acaka. Nereye taşlar? Nereye taşlar? El korot konu. Assalamualaikum jamaat. Cengiz aka. Toyga olasыз aka. Балдарыңыз атылды, иманды, елге динге қызмат қылған. Келечегі кең жаштардан болсын aka. Дайым үйіңізде тойлар болсын aka. Үнелем чоң тойларды берің. Тинч болың aka. Мұсафырдың батасы қабыл болады дейді aka. Бүгінгі мұсафырлардың барлығы дуасы қабыл болсын aka. Рахмат. Ат кімдікі осы? Ат Сөңеді aka аты. Жақсы тор. Жақшы торы мен жақсы іш қылдық. Қалма қырчын палуаны қайрадан әлі. Бүгінгі жеңіш ағауыздың өткөрген аламан ұлағының кезектегі сорынан таштаған жалалауат төмбір күті Оси. Өссік көлден атай 10.000 сом сайып беріп атат жігіттер. Өссік көлден келген атай палуандың 10.000-іне атсалыш. Салғыла әрекет қылғыла мұна. Алақанға салғандайлы тамай көріңдіңір. Bir бүркүтіңер алды, елді қармады. Бекен бол ақыры мәче шығар. Әтті қанат. Еnkey балуан, 10.000 сом үшін атсалыш. Қайнағыл ақырандар азаматтар, әрекет қылғыла. Әбесшіл әрекет қыл. Өріспек Еnkey. Marcel Meder kayağında cüt Ercigit Hareket kılga jigitler Bakıt Jitçe jüretekesinin aldığında turatı geldi Katıra kayıt koyun Hareket kıl vakit bolvan Çuak Temurlan kılıç şüre kostu Talgat aylandırıp kaldı mı? Alıp gete o şerden. Salıp gete o şerden. Össük kölden gelgen Atay palvandın 10.000 som için atsalış. Hayrat torpakın üstündesin Enkey. Enkey hayrat. Taşka at geçkir at torpak. Enkey o şerden. Uluğa geçidin. Enkey'din yolu var. Jetti sarı forma şerik. Şerik Bekembol şerik. Akırına jet girip koy şerik harekette. Enkey göter şerik. Eki kol salıp kaldı alıp getevi. Yok at depse koydu alıp gettim şey. Vakit hareket kıl. Yol var. Serhatbek. Talgat. Aydar kalma kırsından canı gelgensin. Canı Kırgızistan'ın güçümen hareket kıl. Buna buzu atkan Caşil kim? Rüstem mi?
Kançora. Argunova'nın aksakalı Daniyar aka dayar oldu. Argunova'nın aksakalı Daniyar aka dayar oldu turun kamazga. Argunova. Öte kaynap açat bırak. Jigitler ıntımaktaşalı, buna takılalı. Aylandırıp aldı Murat Bey. Aydar'da aylandırdı. İki dostlar. Koldan getirip aldı. Erkin aka öptü abırdan Jigit'e. Buzu ötü atasız. Üstüne varganda bir onu karma aylandırıp koyun. Yeke başım aslında. Hırıstegen key. Kamislar menen kaynavatkan Albert Sorunçu. Bugün kulak kızık bolup ketadi. Sorunçular özü de çıday alvarlaşıp ketdi. Qarachi. Hazır 10 bin so'm uchun asfalt bo'lsa azamatlar. Atay bölösünen atından sayılgan 10 bin so'm. Atay polvon Issiqko'ldan kelip buna sizlarga 10 bin so'm so'rin sayıp beradi. Hareket qilinglar, toza chapqilar, toza salgılar. Şuvak, Jolbor Şuvak. Hareketli görgüle. İlyas polvon Badolski. Kalmak Kırçın. Kim? Ratbek şampiyon. Rostov'da. Akırı salgan, tokulu attı algan. Bizden yaş polvonumuz Ratbek polvon. Saldık götürdüm. Jardan berip koy, mehnetim bala. Üstünden kortalarımaya ketar. Tartın rahim ala ketartıp kolum. Arguno. Jardan berip koy.